Wacha palama. C'est palama, c'est pildosa. It's uname. It's a wacha. Akaba. Wasa ngaphambi. Wathi basalwana. Dingena phemo. Ubani. Wathatha 16 phawu yami. Ndithilene naye. Uyawageza xa ndiyibuza. Ndandizambetha ke mna. Hayi, Nkosi enkulu ndizambetha. Wathi nani uthe uThixo ndimthaka kakhulu. Athi nokwazi noshumayela. Yophindoza namhlanje. Yacela befundisi phakabani nonke. Sindithandazele. Babalathi ifowuni mantofo. Hayi ke nabo bayabaleka ke. Baphepha le mantofo. Iminesi. Waguqa phansi wathandazwa. Kodwa phinde sikelela khona. Uthiwa ke phala. Babe sebeguqe bona. Abanye nje bebelapha. Nke bathukendi. Wathi izinto zisho ngoba ingathi uSathane. Kwaye waphuma. Basheka kuthiwa utata wethu ongumfundisi sifana nselo Sathane. Ogqiba bashiye wayawuxhaga itsunami. Itsunami nansi iguquka. Xa beguquka itsunami phakama befundisa. Bafuna izono zabo. Lo muntu oguqukayo kumiwe ententeni yakhe wonke umuntu olapha uze kuye. Shunyezwa nemisebenzini. Kwathi lena indoda kaNkulunkulu kungaphoswa. Kodwa nathi iguquka. Ngoba ithethe into yoba ukushumayela kwakho kuhlumoya. Ayithethe into yoba ukukhalekanga. Ayithethe into yoba ngakuchallenge umjolo. Wena itarget. And ukuguquka komuntu osisibonelo kwabanye labo bantu bonke bayaphiliseka. Banye abantu besiwo nje ngoba babangajonga lo muntu ayi lena i-terminator le ayiwi. Futhi ke ayikho ibe nayo no-flop lo. Bona hayi uyaqhubeka kodwa ngengono usalana ngathi khona. Twanga. Futhi okwesibini aka-challengeki nakwezi zinto. Noma kuthethwa yena aka-challengeki. Bona yini lo mzalwane uyayikhala. Kanti umzalwane uphelile. Yona into okuvakala isithongo esikhulu. Ewa abangavuselelwa angabi safuna nobuye umva. Wathala kabuhlungu isikhathi eside esivimba ithuba lokuguquka. Ngene kwala fleshwe. Ngene kwala ba eqhubeka ehlabelela ba. Hallelujah. Hallelujah. Izibabalo sibekelwa phela. Awunesibabalo awukabi nathiko ngokupheleleyo. Isibabalo sisiqhobo sokusebenza. Esibekwa pha kuwe ukwakha umsebenzi kaThixo. Imanje kuposhini yakho. Amen. Nasabandleni maposhini yakho. Endo challenge umSathane. Fika nje uzubona lo muntu lofuna usiphakamela. Hey bazalwane, njengoba ndinesiphiwo esikhulu soprofeta. Hey izinkulu kakhulu into ezinehlelayo in these days. Ezinye nabantu abaziliders engabe kabehlele sithi. Ngoba nesibaba lesikhulu. Wazi lutho. Wazi lutho. Awukazi kwanto. Uzosibona ngoyena mkhulu. Domposile Paulos. Umzalwane makasithathe ekuthini bonke abanye bangcono na. Ofuna uba mkhulu ebukumkanini bukaThixo makalungiselela abantu. Malenze njani? Malungiselela abantu. Yona into ezokwenza mkhulu le. Ungafuni fame. Funa famous. Funa famous. That's the banana ngoku. Nobumbile so udatsala
asikwazi umakasha uthi nothi unxiba isuti nje sesikubona ngendlela ngiyabulela ithuba ndilitholeyo noba ndithole le microphone. Hallelujah, hallelujah. Nikhumbuleke ukuba ndiyiprofeti. Awukahle man, unikezwa nje isikhathi soba awume sele usimele ngale nto yokuba ungubani. Noba kugxothwa abantu enkonzweni ukunqabe lo veki waphuka inhliziyo. Nokade akaboni lo. Banibona basendifase ndikusendivuthiwe. Vuthiwe. Abantu beseyiconfirmile. Fanele bantu bendiya-anointwa. Ndiya-ordainwa. Suke kwa-ordainwa bani uyakhetha. Utsho le zinto yobutishwa ngobhululu bakho into engatishwa apha. Into engatishwa nalizwi. Kufuneka isikhala sikaNkulunkulu sitatazelele loo nto sizokuvuselela. Salwane ndithi manizoqonda sakubona enkonzweni kwenze njani. Hayi akho nto tata. Sabanjwe nje izinto ezincane. Hey, ikhona ukhutyekiswe ukwana nto wabantu. Nalapha emtshatweni ke xa ufaka apha engqondweni umtshato le nto umtshato sisibabalo kwayona. Xa ungekalungi awungeni kuyo. Into khawuleza tshate umuntu olungileyo. Yabona bafika khona bona ufika ibhosa apha. Uthixo ntona emnqandele laa ndoda. Bangakhileki. Bakathandaza. Ithi mfeza abanyakanyana Nkosi. Ngijolani ibambo lami. Suka thulu som. Nali ibambo liseyibhosa. Thixo ukhusela le ndoda. Khonza kakuhle. Sothi bekatshata loo mntu osindisiweyo. Soke kuvulwe nje iringi kuqhuma ikarate. Sondazi tata. Uzanibona. Uzanibona. Khona umnyaka umama endamthanda. Lo mama edliwe lizwi. Wayejima into zekarate yabona. Hey. Karate. Wanda. Njengoba karate njalo. Kaloku ikarate ungumntana. Noba ungumama kabani awukayeki uba unokarate. Indoda yakho. Ethi ndayibuya ibuye imbethe acela uqo. Uyayibona le nto le. Ingayikarate nzekothu kabani. Hayi akayikho. Uthi ngenxa kaThixo. Angisumenza nto umyeni. Umyeni akayiyeki. Ucinga yena unekhubu. Mano bamthenga la tight noma wayehlele khona. Uba utight ngalo mini. Wafakwa le nto uthanda around. Leyijika ipothi. Wakon ready. Angibe pam. Yo pam. Wathe fika utata kabani. Akona Nkosi. Ngicela nje univumele kubekanye. Ngingandele nto uzongibulala. Ngifuna umnqanda Nkosi. Animethi ngiyamnqanda. Hey! Indoda lenza ibetha. Wadelaba. Uready namhlanje. Ngoba serious. Ngoba serious no. It is serious. Wayefika mnyama. Wasithatha wasifaka ku. Wow.
Bambona kwa isithatha zanda mvamtile qala qoke ngofisi bet uyathetha uyabetha ikhathi into ngingazi nobi wethu hayi ke lapho ke lapho bu nanza boyilana ukhathwa manje wanana bedi nemqamelo nomkhulu wathi uqolo ngoba kodwa bengayiqonda ambaba isandla phakama mina inzima lethu lento lena ndibethi ngaqathi abantu bengakambambi nasakhe usebenza njengenyawo eliwana ulathe ngalo Isibabalo siyathotyelwa naleyo chat umuntu ke solo uyoguglisha kwamoya kwababhuti ngompho wamnkosi Hayi moya ndini oh shalom uyabona xa selanga boy kanda imvuye umthatho sisibabalo kwawo lento isetyenzwa ngumoya ongcwele akungenwa nje yabona mna no brother bani we are a good collaboration so Mike ngoba shushu abele picture ke ngoba ningene enkonzweni ninxibe into ezifanayo lento yakhiwa pha kuwe usatha eqala umosha noma xa uthatha abanye ababona abanye bemkaka ungemkita uthatha abantu ngajongi phansi ngisashumayo thetha ngesibaba senziwa ngumoya esi sibabalo siyadingana amfunde siyadingana nesesilungiselele verse number 6 kukhona izabelo ngezabelo zensebenzo izabelo ezahlukeneyo zensebenzo kunabantu ababizelwe ebandleni nje ukusapota ngemali uthixo bapha imali ukuze basapote umsebenzi kaNkulunkulu futhi incwadi kaLuka chapter 8 verse 1 uzofumanisa bakudwa kukho nomama bebemlungiselela uYesu ngempahla zabo bizelelo nabantu abagulayo bengakhupha shu ingxaki sisibabalo sabo sensebenzo nabantu xa beye edolophini bakhuphula imishini insebenzo nabantu abaxa befikile enkonzweni babeneliso lobona abantu abahluphekayo babasapota insebenzo ungafeyili umsebenzi kaThixo ukho lento ibekwe emntwini lento ibekwe emntwini sisibabalo sinqabile uhambe uyanikela uve kamnandi xa unikela kuba isibabalo sakho sebenzo kodwa misintende uyasapota kodwa kanjalo ngiwathini yiwe conference Jehova imali wena babhekile emsebenzini nansi imali ethile tata ngicela kongezelela umzalwane odinga imali yohamba insebenzo amen Kokushota into ethile ebandleni once bengathi yaxokisa uhambe uyozimisa wena wedwa sisibaba hayi microphone le nabantu ngolo mnyutana
Angamplana. Lento plana nje umuntu ukhona ngigqibela. Ela nje umzalwane bana kaSiphizo. Wathi efikile ngaphambi, wanathi somphamisi, isathetha. Ufaka khangela isikhafu. Ay, ke mfowethu. Yethi nomkhuhlane obheka. Ngicela jubulisa nje kuphela. Ngicela jubulisa kuphela. Anawuluku ushubayela. Ithatha likhula kakhulu. Uthi xa sithi ba. Hayi tata. Ndisomamela wena. Ewe ndiyayivalela kodwa bekhe ndema ba awusuthethe. Awuphunywa enkonzweni. Uphethe iplastic engakuthi mangalande. Nansi yakhe inkosi. Kodwa namhlanje besazodla. Sehlukile sisibaba. Amen. Amen. Azifani. Endisenze uzobona usikelelwa nguThixo kuso. Amen. Amen. Nalona umuntu ngathi yakusikele wasinakekela. Esakhe. Isibaba nabantu abanesibaba lesingekho public. Amen. Kodwa ukuhamba kwesisi public isibaba sikhona kwethu. Amen. Uthi uthatha ubhengu ukuthi owagule ngabe eAmerica kusezoswele 1984 Twake wathi sele manje ethetha amazwi ethi hey Thixo ngizofela eMelika yini Thixo undiyeke South Africa ngizofela eMelika twathelele kwafika ingelosi yathi awuzufa konke ngifuna ulungise ebandleni before ufe uthi hayi wavuka apho ke vuka kwade sakhulu uthi ke lapho waphinda walala wathathwa ingelosi yamhambisa ezulwini uthi ke kuyafika apha kuthiwa ke jonga ke ntombi apha sizobonisa enye into kwa ekusebenzeni kwakho uthi ke wafika kwavula idrawer kwatsalwa kwabuya nesithaba kwazoboniswa yena kodwa nasi isithaba sakho uthi waqe sijonga hle kakhulu hle gqitha Papa kwathiwa sibani uthi wayithe sibani vela vuye aze enzomele lethu lapha ezulu ngelo sisimbuke esisithatha phansi sibeke sikube eveni touch uthi siyaphila sithaba sasezulwini uthi akajabuli jabuli hayi kuqedile ngosaba buyisa abasibuyisa abayisake sobonisa si uthi ke ngafika apho ke satsalwa naso ngetrade aboniswa baxezo sibamba kwathi asosibamba sibamba sosakho wathi usonga hey esingathi sihle kodlulesi wathi hayi thani yakha shumela umhlaba wonke nasi esana hayi sesigama kakhulu bani lo ophayi bakhe uthi wamangala umakhulu bani akayi nasemithandazweni uyangeqhawe enkonzweni xa iweather iright ngoba mdala kanjani benesithaba esihle ukodlula esana uthi kodwa masikubonise umakhulu bani amen amen kodwa jonga umakhulu bani lo since waguquka ho xa usenza isaziso enkonzweni uthi uyoshumayela endaweni ethile nguye yedwa okunikeza imali uzuthenge idrink dad awuhambile akasenayo omnye umuntu acinga ngaye uthi wokothuka ebusuku inkosi isicaka sakho simise imvuselelo uguqula abantu kuloo ndawo umncede Thixo usibona yena edaphuza kushumayela usindiswa abantu kanti egxekwa sanjemba senyanyulela ubuthongo aliphezi uthanda sangayo amen what every time ekhupha umnikelo uthi wena uhamba usiya lapha abesethanda semanyani ngawo uthanda sizihlandwa kaphumli ngawo nangomnikelo wakhe ho kangabana kulithuba lokusebenza kwabo naye kulithuba lokwakheka kwesithaba sakhe yiyo lento kunje yena umjaje ngemekwa yiyo
sibabalo sakho ngenzeke esinye sibhida abantu njengamanje engishumayela ngezishumi ndiqwalasele kulamabandla ashumayela inyanga abantu abawa kakhulu ngabashumayela kakhulu ngabaqula kakhulu bayawa-ke balishibayo kodwa bemayo apha ebazalwaneni ngaba bakhipha ishumi yabona laba bathembele eshumini abawo ngoba le nkonzo bayenzayo iyabaqinisa kunoba kufika amathuba esiphithiphithi ebandleni yena uqinisiwe sisibabalo sakhe abawa abantu abakhipha ishumi hayi ngabona bema nenceke yenkosi hayi uyamaqutha utata ngoba yabona nokungaphuma ngakulandela ujobona wansa ngoliswe seyaphuma akuqumba imini yonke manje ephuma thena umsalwane bangashabisha ungahlala ngaphambili imini akubantu ngezandla phuma ngapha ngoba kunabantu abathe uyamogqitha utatakho lo muntu ke ukhayise ngoma kule mic akanansebenzo ebandleni nakhona ufuna ushumayeza abazalwane bakhoyo nasi pulpit estratwe akayi nasi clinic nasi isikolo nasi isitalato akayi ufuna ushumela nanga manje abantu othe beke ethethi ukungenokho nike namhlanje ne-message iyangishisa sekudala nginyamese iyangishisa hey awukahle la message yakho naba abantu thulule lo message kanye khawubalisele mina ngo hayi afuni milonto ufuna abazalwane angasenze sakhe isibabalo makufika ixesha lolingo ho amabandla aqhekeka ngabantu abaphambili qhekeka ibandla ngomuntu ophambili kanjani sithi ukhulile akakhulanga lo muntu ebeseza kabuhle hayi yena wacimba ukhulile lesibabalo sensebenzo abantu hey yonke into yebandla iphezulu kwami sisibabalo sakho yenza nabo bazakwenza kuba ishunyelwe emntwini wonke kodwa ke ikwangulo Thixo mnye uzisebenzayo izinto zonke kubo bonke udinga abanye not ubusiphakamise funa ukuthi man of the hour wathi omnye ulento yokuba ngabantwana uye esikolweni lento yokuya ezikhundla ngoba anointelwe ukuba umdala phinde anointwe thenga ingubo kokoko ngokuthi ashike ngoku wathi embulisa umntana ethi ya molo mfundisi wathi sazisa isandla wona omntana amsekhona umuntu othi mfundisi ngoku ngaba ngo-ashi wow nomnye wakho ubeka ezophakanyiswa esingcwabeni wathi sizophakamisa indoda kaThixo sophakamisa umshumayeli wathi kwayiqothe umshumayeli kanceda umntana hayi the preacher akasho basinathi yaqeba uyipreacher uzopreacher ngoku abantu baleka into njena umsebenzi beyeka umoya ebaxelele uba mabenze njani nangoma abadleni kuyipixano nje yajanyelwa funeke nditsile phaa ngaphambili ngendivalela ubani akhambe ngatseni
Akazenze nje bazalwane. Kezenje nje bazalwane. Abangahlabela bethi bambe. Ufuna uhlabela ngoba. Bambe. Yabona bazalwane. Ngifuna sikhombe ngapha. Nawe thinta lapho. Hayi. Ayangibona la. Ngoba kangamjonga ubona uyobaxabeka. Uliwa ngesibabalo. Unesakho. Esakho siyameyaka. And isibabalo kuyenziwa into ekuthiwa i-impartation, and isibabalo asikwazi ukusebenza ungakhange ube nengqondo yokuba ngabantu bafuneke ndisikhulise nesami isibabalo. Amen. Abanye babesakhuliswa nango seqaka. Sisakhuliswa asikaveli kakuhle. Yofumanisa sehambe ezicela kwenkosi. Awukhufe ngam. Ngiloshumayela kakhulu phaya ebandleni. Awukhufe ngam ngaswanga umuntu wonke. Ayisuka ikhona. Basawa isibabalo uthuma ongcwele. Uthi umpostoli Paulus andithandi baningazi. Ngazo. Sikhona zona. Anifundele. Number 7. Elowo ke uphiwa ukubonakalisa umoya kuze kubekho okulungele bonke. Uphiwa, haleluya, ukubonakalisa umoya ukhona. Amen. Not ukubonakalisa wena, ukubonakalisa umoya. Ngamanye amagama ngaphandle komamela umoya awuzuyenza lento kufanele ba ibe yenzeka. Abantu bangamboni umoya. Sizalwa kwisizukulwane esingamaziyo umoya ngcwele. Siyeva kuthethwa ngayo. Khona abantu abazibuza amanyani izinto bathi ake ngiyeva umoya ngcwele udala kuthethwa ngayo. Umoya ngcwele lona ingaba ebekhe wafika kule ndawo ngikuyo. Ngabe umoya ngcwele ndinaye na? Dala ngikhoze. Andithanda umoya. Ngibona abantu uphiwe ukubonakalisa isibabalo. Haleluya. Isibabalo sesokubona ngathantoni umoya. Ukhona umnye umama ke wayethi kwenkonzo zikamoya. Amen. Yena ke wayephiwe ke ilwimi wayekwelididile lenhlobo zezilwimi. Not as is teacher. Come on, follow me. Follow me. Follow me. Never shall it show. Wow. Never shall it show. Come on, Sammy. I'm tetes. Asithi nje ngoba usesonweni nje ugqibonqola sokuchozona. Asibe ngathi phela umuntu ongathi uyathetha nje sechozona. Khona umnyama uyindlalo le. Kwathi ke baba ngomnye ngesandla uyambamba uyasiqilipha isandla kanje uthetha zona. Uyabuza uyandiva? Andivuja hlala moya mzalana. Achakulinda uyabuza mzalana ngelimbo right now. Ngidlala phaku. Amnyuyayo ika yonke lento yenziwa unenhloko. Ngoba yena wazi into yelwimi ezintsha, into efundiswayo pha ngaphambili. Ugcwala sonke simo bazalwane masibhidene uSathana. Masibhidene uSathana. Pray in tongues. Hey kutsho sekushilo. Hey lalela ikubalisela indaba le kaMtsholo. Yabona uNtsholo noSathana ngacimbulwane kwabani. Ulo oqala ulwane into engafika. Kuba umgqibe ngoku mazi uyobumba amanye amathimondo uzawatshishela. Ulwane into engafika. Okwesibini uSathana ukho kwinhlanga zonke. Kulwimi zonke. Zoze umbhido uSathana ngelwimi. Umtsholo ubhidwa umlilo. Once ukhala uthi umlilo. Uthi noma naye beseme vele ethuke. Abuze amadimoni emveli. Uthi asemveli atshiyelane ke idishana. Ebheka phinda bize lano.
ubhidwa umlilo hayi izizilwimi izilwimi sizinhlobo ezintathu kunezilwimi zokuzakha ezisuka enkosini kunezilwimi zoprofeta haleluya kunezilwimi zokubonakalisa umoya ongcwele ukhona tunje nokuyatshumayela nje umvemane ekhambhamba unusayinaka lona umoya akekho kulona sezokubonakalisa umoya ukhona bekhona ezokuzakha fune kuqondane nawe umamele lento ithetha ngaphakathi wenze yona bekhona ezoprofeta oh haleluya zonke ziyakotshwa Amen. Ngifuna uyicacisa lento. Ngendlela nje yabona izike zoprofeti ebandleni. Amanye amaxesha sisumyalezo. Amanye amaxesha sisiqinisekiso. Amanye amaxesha sizolungisa. Ibani. Sishoke xa kuthandazwa kakhulu. Yabona xa kuthandazwa kakhulu. Siyavela eso. Siba kubantu abathile. Ezo zilwini. Atsho nabakwazi ummamela kwayena umoya uyevakabi yabonakala mthutho pha athi uMoncwele uzamuzwa uzastorika hinza kodwa yabona thina singabapostoli siprofeta bepulpit isikhathi esininzi wathi omnye naye watsho ebona umuntu uyabona xa nje eposini fanele bake ziyavela watshiwo umbona uba unexhala loba ingangaviwa le nto waxhasa wakwenza ndlela Hayibo, digqibo ithetha lento. Awuprofeti. Ngomoya lo. Ngoba sengithandazela abanye. Efanele utsibela ngomoya. Kusunkosi. Umoya oyingcwele. Nayindlela yoprofeta xa unikezwe zozilwini. Ukuba ungemva unikezwa isiprofeti. Ngoba isiprofeto sithi qatha enhlizweni ukuba ungemva kuyangcono ungayizama nendlela yokuhubuluza uthandaza uze ngaphambili ugqiba kwakho kuba uyabona iatmosphere lena abantu bonke base-connected kuThixo ngendlela ekhwazayo usinike isiprofeto iministerland uthi uThixo kube kuyo ithi ke ngoku no qhubeka okanye ibe yiyo eqhubeka naso nothi ukhwaze ngoku into ongazawa ikhwaza khwaza umfundisi ngegama ongazange wamkhwaza akusimoya kaThixo lowo moya kaThixo uthetha lento and xa wehlelwe nguMoncwele awuguli xa wehlelwe nguMoncwele awumkelwanga ingqondo into ba awazi uba ungayenza njani lento ebekwa kuwe ukuzivakala ngoba iyadingeka omnye athethe phaa emva athethe futhi angayihoyi noba ivakele abe phofu evakala isuka kuThixo amen haleluya isibabalo sifuna indlela yoba ubuze kwalapha kuye ndenze njani kule meko uzawuxelela uNkulunkulu amen nothi into obeyilwimi izinto zophitha umtyholi tyholi ke ngoba bengathi uthethe Afrikaans umXhosa xa uthethe umtyholi uyakwazi haleluya amen ithi ke ngoku umoya unika elowo ngokwendlela athanda ngayo
wonke umuntu olapho unikezwe isibabalo. Kodwa ke ngofuneka isibabalo usivuselele ngoba isibabalo sigqoliswa sizono nakujobheka. Sigqola isibabalo somuntu singaveli. Khona abantu abanesibabalo apha, abanye bayaprofeta, abanye bayaphilisa, yonke lonto abanye bayavuselela, kodwa sigqoliswe sisono. Yiyo lento uNkulunkulu akhala ngesono. Amabandla kuwa nabefundisi kwangathi akho abantu bokubona. Ngoba abantu babanjiwe ulo moya olapha phandla. Hallelujah. Amen. Umoya oyingcwele usibonakalisa ngendlela ezininzi. Nangawe kukhona indlela asibonakalisa ngayo. Kodwa nakekela isibabalo. Nakekela isibabalo. Kwayena umoya oyingcwele uyamkelwa. Umoya oyingcwele umcele ukuze asebenze empilweni yakho. Ngoba umoya oyingcwele uYesu akemke empilweni yomuntu kodwa umoya oyingcwele yasuka. Yabona ngamangala nabantu abakhe bawa bayosela. Uyakwazi ukuthi uhlele etafuleni eshibhini. Uthi wena uyasela. Kodwa uYesu angena eshibhini athi usela. Kodwa umoya oyingcwele akushiya. Ungabi namo amandla omensindisweni unless uphinde wamkelisa uJesu. Ngoba leyo nto leyisuka kumoya oyingcwele. Hayibona icelo wami. Hayibona icelo wami. Kodwa yena uJesu xa ungena kwashibhini ungena nawe. Ele kubamba iglass usela. Akuxelela usengumzalwane. Susela. Kodwa umoya oyingcwele abeme ngaphandle. Ngoba uSathana xa selihlasela isibabalo. Hlasela. Ngokuthi ujobheke okanye akufake esonweni. Umunganaki abantu bayawa beneziphiwo ezininzi. Bayawa beneziphiwo ezikhulu. Ngoba kanaki qala kancane ngokujobheka. Kuyashunyaliswa nje bandleni noba ndinje. Khona into yaguquka. Umoya oyingcwele akayotshomi yamntu. Umoya oyingcwele akahambi nangeminyaka. Ungahlali iminyaka ebandleni kodwa hlale ngeexperience yemfundiso. Umoya oyingcwele ngekho. Yolento ufumanisa abanye benqanda abanye xa bevutha enkonzweni. But hey uyabonakala wena. Sasanda uguquka ndiyakubona nje indlela odonsa ngayo. Waqima. Wajobheka. Wade wayiqhela lento. Nalomhlabelelo athi umoya oyingcwele yongama. Umoya oyingcwele yongama. Umoya oyingcwele yongama. Umuntu mandiya ngapha cela umoya oyingcwele ungithukuthezele. Ungandiyeka indingekayo. Yongama. Yongama. Leyami into mayivuke ngamandla. Manje vuseleleke. Inhlungu lento yabazalwane. Ndandikade ndisithi. Ndandikade ndivangela. Ndandikade ndivelela abantu. Ndandikade ndihlabelela. Ndandikade ndishumayela kwenzeka okuthini. Kwenza njani? Waxabana nomoya oyingcwele. Abanye ngezimeko zininzi esendizithethile beletha iziphiwo zabanye. Abanye bemonela abanye. Abanye bengenwe zi-church politics. Kuthanda ubani andithandwa. Bunaka isibabalo. Awulibale ngokumenemene besibandleni. Hayi bani simbonile nehlangu ezitsha. Thena nehlangu ezitsha gcina isimali yenkonzo. Yayitya. Kodwa ngithethe lonto. Ndithi manje nikhile nibone. Ngabona umfundisi wethu. Umuntu uxabana nomoya oyingcwele. Banye bayabuza abaphansi. Mina noba intoni esami sibabalo. Hlala kuye sizovela.
and ungadinga ungonyo bonke abangonyiweyo sebeshumana into esibandayo sebehambe bevusele uMongcwele ufuna usibonakalisa nakuleni conference according hlupha ngalela yalo Mongcwele oyifake noma lo Mongcwele oqimayo xa ukuthandazwa ngabantu uqime ube khona uphaphazele xa ukhala le keyboard akusimoya ongcwele wamanyana labo bantu bangenwa ku-actor xa wehlelwa nguMongcwele ugcwaliswa ngamandla uba loyalty entweni zikaThixo lo muntu obegqiba ukwehlelwa nguMongcwele sekurhuqa ibhegi xa khutyekiswe ngumuntu ekitchen uthena uyuba weak kodwa ungenwe nguMongcwele ubugqiba osetyenziswa nguMongcwele enkonzweni yenzeka njani wena ushiyeka usewiki akunye wenza kanjani uMongcwele angene ehlela impilo yakho angakukhombisa izono zakho uMongcwele before athetha ebantwini uyathetha nalapha kuwe uMongcwele ongathethiyo nawe akusimoya ongcwele nelo bandla akusimoya ongcwele kuyaethwa akusinguye uMongcwele ubenza abantu baye beqina uMongcwele usebenza kakuhle emveni komthandazo yabona naxa selunala umndlela ukuthandaza wedwa lapho ke ngowuvela khona uMongcwele asebenza emsini kodwa xa selukuleni imeko ndiyibonayo apha emabandleni abazalwana bathandaza emakhaya bathandaza enkonzweni yo lento bayachajwa nje noba kuyashunyelwa bayachajwa fungonso baye babambelele ezinqeni kanje abakuthiwa nangu uMongcwele ufikile uzokwamkeliswa yena ujongile lo Mongcwele ozokwamkeliswa bona kuchajwa bona umoya ongcwele ufuna umuntu omfunayo yabona bangasonge sikane inhliziyo ethu waNcwele ngameni impilo yakho lento uyenza practical utraye ukumamela kasimenya ufuneka kube livangeli libheka phambili cela abantu abathi nje lo Mongcwele ngicela isebenzise impilo yami ngicela nje ubone isandla sisho sonke almost intente yonke ngicela ukuza niphakamiseleni utsho ngempela ngicela ubuzo kwesibini uphakamiseleni uyayazi uMongcwele njengoba uqimba usezulwini ulapha kuwe ngaphakathi and ufuna usebenza ngoku njengoba kuklinwa funa abantu bagoduke beqhakazela sizinto zikaThixo yiba connected naye kuqala uMongcwele akazi ukuthinta kudala uzakuthinta ngo lento ayidingi noba wathuswe uqutyulwe uMongcwele ufuna umuntu nje ovula inhliziyo umuntu ovula inhliziyo ngonjani konkosi ninikela kuwe konke madimona bangazama ukushintsha izifoka Nkosi ngena ku uzomvaxa efikile emoyeni wakho ayitransferele enyameni yakho Mongcwele xa sengena empilweni yomuntu kude kube ne-actions akwenzisa zona izoko engena enhlizweni yakho ephumele enyameni ngoba ngoku connected naye kodwa inye nje into omgilayo
sisona sisazela intandabuzo. Susintandabuzo. Susisona. Mongcwele ngokuzothinta abantu. Sunday school kuziwe nakuni. Sithi kubona uSunday school edliwa ngamandla ngaphandle kokuqhutshwa. Kuqalile conference uSunday school uma ngemva akazifaki kulento kuba namongcwele manisebenzisa. Mongcwele ufuna umuntu oguqukayo. Umongcwele ufuna umuntu ofocusa kuye ngexesha lakhe. Hallelujah. Ngexesha lakhe. Ngoku lelika mongcwele ngexesha. Umongcwele angandedluli. Umongcwele anganishiyi. Mayingathi phela le service ndingasifanga isandla sakhe. Udingeka ithashe evela kuye isuke esazeleni esizinikela kulo kophelele kulelo xesha ngoku. Mongcwele masihlume nesamo tiphi isibindi sobheka phambili susumoya wokhompyutha belwana abantu enhlizweni yami abanye bakhompyutha bengabona uyaxoxa enhlizweni yakhe. Why kusenzeka kanje kubani? Why kungenziwa kanje kimi? Kosa kunento njena ebuhlungu emlimazayo umoya ngcwele. Cause Lena abona ngokulixesha lakhe nyani. Cha kunento lapha kuwe ngaphakathi. hey, Uzawunyebelezela uze ngaphambili ungekayikhuphi lento. Uzophinda uhambe uempty. Hlala phansi kancane. Akho sapho siyakhona. Khona into ziphaza, kukhona into siyitsibayo. Thila ivesi unyana wolahleko ncwadi kaLuka. Abantu balahlekile besebandleni. Khawulezisa funda kaloku. Jesus. Ncwadi kaLuka chapter 15 verse 11. Isihloko selendawo sithi umzekeliso wonyana wolahleko. Verse 11. Ke kaloku wathi umuntu othile ubenonyana ababini. Wathi omnci wabo kuyise bawo ndinika isahlulo sempahla esilunge nam. Wababela imfuyo wahlanganisa Ulimela kwisibabalo sakho. Jesus. Okanye ubaba ulimele kwisiphiwo. Walimala. Njengoba nithethwa apha kusithiwa abanye banesiphiwo but bayasiphakamela. Njengoba usiphakamela sisiphiwo. Ayisizwe siphakamisela ngumtsholi othe. Phakama ngoba ubikho mnandi enkonzweni xa ungekhoyo. Phakama. Nawe uphakame. Ngesabelo jonga abanye baphiwa oku alchonga ifirst up. So aba bantu bazawuphiwa abanye sebephiwe but banempakamo. Kwakufuneka utraine impakamo ukuze kubuyiswe into zakho zalahlekayo ngoba azuzubuya. Usaphakamile. Kuba wena
ugcina bafama mhlawumbi uthandazele abantu basebaphila kwakunaloo nto sele imkile iphelile ithiwe imphakamo wababela imfuyo leyo kuthe kungekabi insuku ezininzi kuzokwabiwa lento izokwabiwa uzoyabela into okokubana uhambe nayo uyakuyisebenzisa kodwa igade kwebungcwele kuthe kungekabi insuku ezininzi wahlanganisa into yonke unyana omnci wesuka kwelakowabo waya ezweni elikude wathi khona wangama ekubafama mhlawumbe yabizwa mthixo kanti asizinto sisafuna into yoba asebenze wangama kuba kukhona le nto imphushayo sephushwa nangabanye abantu phushwa nangabantu abanye kunabantu abanganandlebe ntana kamoya banandlebe yabantu bajonge abantu bangaba le nto bayenzayo yabayangqina nabantu abantu abafuna ungqinelwa kuthixo ntena abafuna ungqinelwa ngabantu zaswele liphelile ibandla liphelile alikho ibandla lona lifile ibandla uze apha angikhathali noba mhlawumbi wena ukhonza kwaliphini ibandla kodwa ndithi ulimele ukwelo bandla ukulo noba ukweli likhokelwa ndim ulimele kodwa into funeka uyenzile ngoku funeka uthi masibuye into zami kodwa before utsho funeka utreyineke lo moya ukulimazileyo zuzubuya into zakho ungatreyinekanga lobuye waya elibandla lizoklina wena lapho sithe sisenkonzweni yokuklina sisebandleni lokusesazi kumoya ngcwele uzoklina ibandla uthixo uzoklina ibandla ukuze ibandla liphume apha ligcwele amandla kamoya ngcwele ugcwaliswa ngamandla kamoya ngcwele ibhayibhile ethi baphuma emveni koba umoya ngcwele bagcwalisile bahamba bayolayita ezilalini ezilokishini bekhala ememeza ati wayini izani nonke mina nibulalekayo isithwa imithwalo izonika ukuphumula nonisono zenu zithezazela njengebala libomvu zizohlanjwa hayi ukhuku hayi iqalisa waya ezweni elikude wathi khona apho wayichitha impahla yakhe ngenhlalo yokuzibhubhisa impakame kuthathe ukugibisela emadimoni Jesus impakame kuthathe ukugibisela emadimoni kufaka emadimoni uqhwatyela izandla ngabantu uqhwatyela izandla zabantu ukufaka emadimoni uhlala inhlalo yokuzibhubhisa kuphela ukwazi ibingekho kwakho bikomoya ngcwele umoya ngcwele uzowabuya umva umoya ngcwele uzowabuya umva akukuphele ukwazi Jesus kuyaphela ukwazi funa ndijonge funa umuntu uzolala lapha uhamba niyogila imikhuba kula mabandla nivela kuwo umoya ngcwele awuphethanisa izinto wenza izinto ezilungelele nethe ngqo umoya ngcwele awenza izinto zezinhloni umoya ngcwele awenza into bazawubangela abantu bathi hayi boyitheni nengoku le nto yandisendidika mna awudiki Jesus akubona ukuba udle konke kwabakho indlala enzima kwelozwe
waqala ukweswela iphakamihle konke kwaqala kwabakho indlala abanye abalambile izinto zabo zasikhona babezinikiwe ngaphambili ivangeli lifikile kuwe wahambela phezulu wathatha izilwini zikaThixo kwakunasezemka nezolwini zikaThixo ngoba waziphakamela usakhiwa ngazo usakhiwa awukakheki usakhiwa awukakheki sazanye ukwakhiwa awukakheki usazanye ukwakhiwa wena ungafama sewunento yaziyo ungekabi nanto yaziyo kusakhiwa into kwakho ukwakhiwa bazalwane kukwakhela into yokuba mawube nalo ulwazi not uba unolwazi usakhela uba mawube nolwazi ukuze uzonyukela ubheke phezulu ubeke kwindawo ebanzi awuthe ungekafiki nakwindawo ebanzi wacinga uba wena wafika wakhawuleza ngenhliziyo nangengqondo yakho wayofika ungekayofikiswa ngumoya Jesus waya wanamathela komnye wakubeni belozwe wathi yena wamthumela emhlabeni uyakho jonga ithembi zakho ithi le ngoma yakho masibule solo chomi bakho bakufanele na wena mntu ufana naye uThixo ane wena le wathoma bakho banayo nalento wena uyivayo ithi le ncwadi kalenda ithi le ncwadi lena le kaJeremiah chapter 20 ne ithi thohlola otshomi bakho ungathingana komuntu owenza umbulo ungathingana komuntu owenza umbulo ungathingana komuntu awamba inhlabendwana okanye ongambe kujolene umuntu ohambe egxeka umuntu lokho ekhalaza xa kufuneka kusetyenziwe awufunekanga ukuthi ngakuye ngoba abantu bayathanda ukhalaza mshiye xa ekhalaza funa Jeremiah chapter 20 Jesus waya wanamathela komnye kubeni belozwe wathi yena wamthumela emihlabeni yakhe ukuba aye kwalusa ihagu verse 16 ubenqonela ke ukusizalisa isisi sakhe kasa usatha neJob Jesus ubenqonela ke ukusizalisa isisu sakhe ngengqama ezabe zidliwa zihagu bekungekho umuntu umphayo verse 17 kaloku akuba nokuziqonda wathi kanene bangakanani na uyabona ngalithuba kufuneka njena umuntu athi ngexesha ahlela phezulweni athi ngoku ndiyaziqonda apha enhlizweni yam mna andifanelekanga ukukunyebelezela ndizawungena apha kwaba bantu bezawubizwa ngoba mna akwafikeleki ukuziqonda hayi babazalane kufuneka abantu abazawuziqonda kwawungakaziqondi uzawunyebelezela uze apha unyebelezele wenze ngathi wena awunanto naye enhlizweni kanti lento ilwa nomoya ingcwele ikhona apha enhlizweni yakho ngena yafuna ukubonwa ngabantu ukuba ikhona ngoba wena umphefumulo wakho okanye ingqondo yakho isekubeni mama ubonwe ngabantu ungafani noThixo awuzufana noThixo funa ufana nabantu ningalali nizophakama ngenyawo yenzonibetha angikhelwa ngalali khulekeka akuba nokuziqonda wathi kanene bangakanani na abaqeshwa bakabawo abadikwa zizonka naku ke mna ndiphela yindlala umuntu axabene nomoya ingcwele sefana bazalwane kuthi umuntu ozazi into yoba mna ndixabene mna nomoya ingcwele
akusekho nxibelelwano, akusekho connection. Kwakuna hayibo bazalwane lemfuselelo okanye le conference izawuthi wena kawube nokuzikonda, kawunobe uzikonda ngoba usathandwa ezulwini. Yabona kwakuna njengoba ndithetha njengoba andingumfundisi wakho mna. Ndingumfundisi wakho, but kodwa ndingumfundisi wakho mna owakunika uYesu. Siyafana nabazalwane. Noma ungeza kum, kodwa kufuneka uhambe uye kwela bandla lakho. Uthi mfundisi bentanda yakho nyibahla, kodwa ndiye ndathi ndiphaya ndafika ngaloku uzikonda. Ikhona into endayenzayo apha ebandleni. Hallelujah. Jesus. Emphindayo umoya ingcwele. Serious. Noba sombona umkhosi kaThixo ingathi seloyele esonweni, kodwa wena khiba le yakho. Jesus. Ndiya kusuka, ndiya kuba umfundisi wakho. Ndiya kusuka, ndiya kuba uya umfundisi wakho. Umqalele Thixo, mfundisi ndonile apha ebandleni. Andimamelanga umoya ingcwele. Ayokokuba umfundisi ulimela ka understand, kodwa wena uhlambulule kuye, uklina wena. Noba uzile kube weza kumfundisi, but kodwa ngoko noba uzile kuthi thina bakhoyo belapha, kodwa napha wena umfundisi wakho akekho apha, kodwa ndiyamxelela yiyana kuye. Inhlambululo le. Inhlambululo yabantu abaxabene nomoya ingcwele abaziqondayo, abangagcwalanga impakamo, ngoba bazalwane bakhoyo namhlanje bagcwala impakamo bangabunako ukuziqonda, ngoba ingxaki yabo bafuna uva abantu, bafuna uvana nabantu, abafuna uvana nayo umoya ingcwele. Yilento ibandla lilimele kangaka, ngoba nalapha ngaphambili kushumayela abantu abadliselayo, abanamachapha nabazalwane bafuna ubona bayabona ngabanye abantu. Jesus. Ndiya kubawo, ndithi kuye bawo ndonile kuwo amazulu nasemehlweni akho, Kuwo namantwana amazulu nasemehlweni akho. unakumfundisi, unakuwa amazulu. Kodwa uzawuya kubani? Kumfundisi, ngoba umfundisi umiswa ngubani? Ngamazulu. Nkosi yami. Umfundisi umiswa ngamazulu. Ungakhange umbone umfundisi phambi kwakho, kange wabona amazulu. Funda. Andisafanele kubizwa ngonyana wakho. Hey, abanye bana bathi ngexesha bazi bayazi into okubana abavani nomoya ingcwele bajabulela okanye ba-enjoye ukume epulpit. Kodwa uyazazi bunyukunyuku ngaphakathi, athi xa emiswe epulpit angakwazi ukuthi hayi andikwazi uma epulpit, ngoba kaloku ufuna uba uzigquma izono zakhe ebantwini. Ashumayele tshekeza lomhlanzo unyukunyuku ebandleni kaNkulunkulu. The more esenza loo nto, the more yena elimala more. Jesus. The more esenza loo nto, the more yena elimala the more. Andisafanele kubizwa ngonyana wakho. Kuthiwa ekhethane abafana baprofetha abo banjalo ngabo baxokayo, athi uThixo kangibathume mna. Uthi bazawufa bapheke emlilweni ngoba baqalela abantu into yokuba akusekho mlilo, into ekhoyo akusekho ndlala, into ekhoyo inhlutha kuphela. Ngelo xesha lo mntu kangenithethe ngoba kangathetha uThixo sazibe khona inhlutha, kangathetha uThixo indlala yodwa. Bazalwane selumphuphethekiswa, utsho lo muntu utsho undikhoyo, utsho ndikhoyo xa ethetha kule verse nifuna umfundisi, uthi selumphuphethekiswa ni benikade limphuphethekiswa zizithixo, kodwa nangexesha nilapha ebandleni nisamphuphethekiswa. Jesus. Dance. Undigoba amathambo. Nkosi yami. Utsho le verse kaJeremiya. Undigoba amathambo. Ungiphele nya. Yena. Uthando lwakho
aluzwanga mongahlambulukanga ikhona intombazane ukhona nomzalwane kalikase umfundisi ashumayelayo kalikase ushumayela umfundisi utheka eshumayela umfundisi yabaleka yaya kumenye intombazane yafika nivuza yakhaya ikhala isithi tata ndizohlambulula andifuna uya kuwo zange kuthatha umfundisi abiza abantu ngaphambili ithi andifuna ukuya ngaphambili ndingahlambululanga because kokuqala ukuhlambulula jonga ithi la verse wathi ndizosuka ndiye kutata hayibo bazalwane wathini utata Jesus. wathini utata Nosuka ndiyabawo ndithi bawo donile utata xa esiza unyana wakhe wathi ngubani nalowa Jesus. wathi ngubani nalowa Keka lokho abantati amanzi unyana jonga ithi ndingeka kubumbi Jesus. ndingeka kubumbi bendikwazi sasesibelekweni sikamra wakho utati amanzi unyana wakhe nabazamdaka benyukunyuku Bible akunceda sithi simele ukuze sidlule nothi sihlale kwi-challenge kodwa siyadlula siyadlula kuzo Oh, Jesus. siyadlula kuzo Jesus. siyadlula kuzo siyadlula 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 kwi-challenge apha ngesillow motion nawusuka ndiye kutata nawusuka ndiye kutata nakunyana kubani nalowa ingathi kunyanami namethi ilizwe wayekhona emandleni kwathi ilizwe limbethile kubani ngathi kuye yini namadoda kubani nabesazi ukukunyanami Nkosi yami. Mighty Jesus, mighty Jesus, buya mntwana buya, lele, musumulibala, yabuya lo mntwana, yabuya, ubuyele ekhaya, uyabuya, yabuya, uyabuya. Yambona utata unyanakhe Akubona ukuba usekude le. akubona mawusekude Uyise wambona. wambona utata Wasikwa yimfesane. wasikwa Wakhithira. hayi babazalwane ukuba ngabe bangcwele bengasikwa imfesane ngengekho ne-conference ngengekho ne-ngqungquthela hayi babazalwane ubebangela sithe senyukunyuku Oh, Jesus. Oh, Jesus. wasikwa imfesane Wasikwa yimfesane. ungazikhathi ayondawo yamaqhinga Wasikwa yimfesana wakhidima wawa entanyeni yakhe wamanga wasuka imfesana wakhidima suka wamanga banjalo abahlaphululayo bayakhiwa ekhaya ibandla likhasa loba likhagane likhonane nomoya Jesus. Ayo Nkosi yami. haleluya isabumbo Oh, Jesus. akubizazilandu Nkosi yami. kwabaguqukayo basivume mighty Jesus Nkosi yami. ibandla lilimele kangakaguquka
Ibandla libele kangaka uguquka. Ngena yomnyoka wafile ujekezela abanye. Uthi masife ngoba namhlanje file. Hayi! Guquka lemhlathi. Sansi yakho. Wathi ke unyana kuye. Wathi ke unyana kuye. Bawadwanile kuwo amazulu. Nasamehlweni wakho. Uthenge uyise kumakhosi bakhe. Khwalani ingubo ende. Uthe umfundisi ubazalwane. Khwalani ingubo ende. Khwalani ingubo ende bazalwane. Khwalani la ngubo. Nkosi yami. Eyona inhle. Eyona iqiniziweyo. Nibaphathise. Nifake umsesane. Oh, Jesus. Nimamphathisa njengani bazalwane awulizuzi igazi lika Yesu ungekahlambululi ukuhlambulula kwakho uzokumphathiswa lengubo awuphethiswa lengubo akakangeni umoya oyingcwele awuphathiswa lengubo ithi moya oyingcwele sele khona kuwe lengubo ithi njengobuhlophe njena ithi sawuhlambulule ubani nalowa uvela photera hayi babazalwane analowo ingubo zakhe zizawaqovula kwisixovulelo kwihlabathi lonke hayi bazamdaka kodwa namhlanje hayi babazalwane igazi lakhe lizelatshiza igazi lakhe lezenza mhlophe hayi babazalwane igazi lika Yesu linalodwa aliseke laphalala just for nothing. Jesus. Gosh. Nkosi yami. Gosh. Nifake umsesane. Le-ring nifake i-ring esandleni sakhe. i-ring ezawungena esandleni sakhe imele umoya ingcwele ngeke kufakwa le ring uthi ukuthi kuzawufakwa umoya ingcwele uzawufika akunike izipho kuzawungenisa umoya ingcwele ngoku umoya ingcwele uzawungena apha eminweni imino yenhliziyo uzawungena ngaphakathi umoya ingcwele enhliziyweni afike umoya ingcwele enhliziyweni hayi babazalwane akunike izipho umoya ingcwele akazange uthatha uzogalela akasusi umoya ingcwele uyagalelwa sisono esisusa umoya ingcwele. Nifake umsesane. Faka umsesane esandleni sakhe kuzongena umsesane umoya ingcwele uzongena isandla sakho zalesandla sakho zalesandla sakho sizawufaka umsesane sizawufaka umsesane sizawufaka wona kasifaka umsesana sifaka umoya ingcwele unganyebelezeli uzofuna ufaka umsesana awuzungena ungeka yomphathi lengubo ukuyamphatha kwakho lengubo hambi uyohlampulula namhlanje usengahlampulula kubefundisi hayi babazalwane uze nakomso iselithuba ingekaphumile conference hayi babazalwane ka uhlampulula uqale imhlawa linyaza walawo waxabana nomoya ingcwele uyilande uze nayo ayigwengulwa ayigwengulwa kaleni uyilande awufaka umsesana uyamntwana usukulibala ibandla lariki bandla phakama
imekanye uzofaka umsesa. Funda incwadi yaJeremiya chapter 20 kuba le verse. Ndihandile. Awubonakala bahindekile. Chapter 20 verse 7. Ihloko kudala komprofeti. Verse 7. Ay. Ihloko thini? Ukudala. Kuyadalwa namhlanje. Kudala. Kuyadalwa namhlanje. Kuyadalwa namhlanje. Kuyadalwa namhlanje. Hayibo bazalwana bafuna bazalo umhlambululo. Ayinkosi yami. Kuzodaleka kanjani kuwe? Yehova undikhwebeshile. Impakamo kantoni le? Uphansi kwakho. Yehova undikhwebeshile. Yehova undikhwebeshile. Ndakhwebesheka. Undibambile. Wadeyisa. And Jesus. Oh, so much. Kunabantu abazawubanjwa nguye. Not abazawubanjwa ngumfundisi. Laba bantu bafuna ubanjwa nguye. Mabazoma phambi kwami. Undikhwebe hayi. Undikhwebeshile. Ndakhwebesheka. Hayi laba bantu bakhweleshekileyo. Mabakhawuleze bazobamba. Abafuna ubanjwa ngwele. Kuye lona uzobamba abantu. Abeva abantu. Undibambile. Ungazikhathi into nayo isaka phambili. Oh, Jesus. Jesus. Ungathanda busi. Jesus. Ungathanda busi. Ayikhalisileto. Ubabesheka. Ubabeshile. Ay. I go prophet, I go prostitute, I go vagari, I go shumayani, I go basalane. We are not going. Jesus. Kawukabanjwanga ngoyingcwele uzawuhamba ngoba wena amaxesha okugive up endleleni umke ebandleni uthole uyazi into ayikhonzelayo kodwa xa ubanjwa sisandla sakhe noma ungangena kweyiphi ikona My Jesus. Bapega nawe, bapega nawe, bapega nawe, bapega. Kunini wakhonza, kunini wasindiswa. Namhlanje lixesha loba ubambeke, lixesha loba ubambeke, lixesha loba ubambeke. Bapega. Nasa isandla phezu kwakho. Nasa isandla phezu kwakho. Silangazelela inhliziyo yakho eqika. Silangazelela inhliziyo yakho esiqondileyo. Silangazelela inhliziyo yakho. Siyabapha. Simamele.
Simamele, 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 simamele sakhe. Siyabamba, siyabamba, siyabamba. Siyabamba, siyabamba, siyabamba. Siyabamba. Isandla sikamoya oyigcwele. Isandla sikamoya oyigcwele. Isandla sikamoya oyigcwele. Ubumnandi abusekho kuwe ngoba yikho le nxibelelwano ngenayova imizwa okade ukhona engekho imizwa lewivayo. Hayi nesazela sakho siyayiphilela le ndaba. Hawula namhlanje Jesus, hawula namhlanje. Yes, tata mfundisi. My Jesus. Siyabamba sana. Yes, Jesus. Hayi Nkosi yami. Yes. Undibambile. Kufinele kesha wandeyisa. Kufinele kesha. Kuyabiwa ngoku. Abavulileyo amaqhawe enhliziyo. Uyasebenza. Uyasebenza. Ayikholwa le vangeli. Uyasebenza. Fulikanga lenhliziyo yakho. Oh my God. Yasheke. Dibambe namangwele. Dibambe. Funela ukubanjwa kuye. Yitsho kuye dibambe amangwele. Fana uthandaze uthi dibambe amangwele. Akhona amehlo. Wena kanjani wena? Dibambe. Dibambe. Masters. Dibambe. Sitika. Fana kanjalo. Dibambe. 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 Jesus. Yakameli impilo yami my God. Kalele. Yakameli inqondo yami my God. Intika ezizintika yosikaSathana. Namhlanje siyalimala. Kubuya intika zakho my God. Yes, Jesus. Ulibele umsindisi moya yakho. Namhlanje vuma. Mxolele iziphoso zakho. Wena usewalimala. Ukuba nensindiso yenzelwe wena. Ayenzelwanga mfundisi. Ayenzelwanga bazalwane. Waze wahamba negroupu. Waze walwa nomfundisi. Hayibo. Hlaphulula phambi kwakhe. Mxolele wenzanga kakuhle endleleni. Mxolele wenzanga kakuhle endleleni. Sizabuya kanjani into zakho? Sizabuya kanjani into zakho? Wena ungayaziyo le nto. Vula inhliziyo yakho. Imkhalele. Ikhalela moya oyigcwele. Ndikhongozele. Ndivulile inhliziyo yami. Ndizalise. Khalela. Teta, 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 teta. Teta, teta. Teta, teta, teta. Ezi zinto zizawela endaweni enjani?
Redeemer. Jesus. Libandla lenhlaphululo. Libandla lenhlaphululo. Ubathekile abefundisi, wabatheka abapostile, wabatheka abavangeli, wabatheka abazalwane. Uyalibala uma uyazijopha.